Bini dipu Samsung sing ingti Memorial Park along KRTHS Sri Lanka along bom blast pen apran kita matumapan kaciki mopon. Bokajan police station kapalo angkang gariral dubi along tangkal pete tangka kaselama mesin keneblong. West Karbi Anglong Soceng blok kapalo PMYG lapenta IAY ahem sokopatang tia buta katsa songpen kaum beridam. Piniani kang sampo pai trok apor pen Samsung sing ingti Memorial Park along kajir rong hang pi telan hang society atum patir pik ponsi kirantang Sri Lanka along Charles ahem bom kepang bob pen apran kedam atum pan cikimo pon lapente arnam hirjume hang pon bangso cikimo long kajir rong hang pi telan hang society amaipu gotom terang hin pensi jalin pon lasolong ong dung ke RTHS arisoy jang atum cirap cito dun pen ing samjin pensi pichon pon. Hatu mane Sunday dinakon ji bomblast hoise Sri Lankate etu kana ami amar News Karbi Anglong members hoy ami gute eta aisu aji amar monduk dekhaboloi etu kana ami dia lagise dikhi kena mane more than 300 plus hoise manu mora aru total 560 above hobo injured hatu dekhi ami bahut bia lagise etu kana ami olop amar News Karbi Anglong pra ami olop duk pini Samsung sing ti Memorial Park along Lintum Miss Karbi Anglong mate kajirong hangpi Memorial Talent Ham Society hin pen candle lighting ipadupon athike lapuen lo kidam tang 21 arni star someday arni katolon arni Sri Lanka along long home ne do bomb blasting lasi halaso bomb blasting along kitidon lapen arenga hukiso tum hanilitum ningduk piklo lasi alang litum hanilitum thang ramobe jatsa dak litum Karbi Anglong mate litum a society hin pen sining duk cepat langsi candle lighting padupon las yalang litum phan sining chomrong ne itu thekje phan lapen hadak kisu kichilang meda plangje phan litum anam hirjum ne hai hang pidum. Bukajan polis atum jojo pen birta longsi SDPO Pugu Jalin Pomsi kiri kata lipat dukon bom ahut tangka 4 lakhs printer mesin lamination mesin xerox mesin lapente mobile phone longpon lasolong tangka lapente tangka kesolam amisin kenya blong ahun kecingnang dun abang puamen laki Abdur Malik Karim Gams Muhammad Azauddin Hojai James Goyari Udalguri Krisimala Imsengar Nagaland birta kiri pon bom ahut anke polis atum bang pli phanta karju pater tok pon bom lang pusi birta longdun hanjang lang suben birta pang dak pon bismillah the Mr. Karbi Anglong. West Karbi Anglong district angkang Soceng blok kaparlo charche malong PMAYG lapenda IAY patang taputak Karbi Anglong Territorial Social Security Association hampang song tum humri damsi kithek damlong lake ang ton pensi patang te lasi bangso putak kilang cari si kecok ciapan aroma tengpen kes tami pidam nang kok pusi maipu Samsung ning tipen ning Jepon pusa ku bang hodai kon no ba pilut po angkai kon nang de po angkai pusa da ahem pu puti ber po angkai live plot po angkai ji ban hang de ya le ye baram son phang chu bang ta pas ko lai cheng bang ke ram son phang chu lamati ram son phang chu bang chi kuyon thom tu man kon pipi de pusa bang non ji bang pu lai kona number ben si ji bang pusa live bom ya le angke live bom pusa video la i pusa video la angke no bai kona hodai ko thang ta video la tum bang ya le hen da no tang ti la ti den ni ge plang nak lo yo teng tie poisa ta lo tangka ke ule ahu nang litum batai ko na kedun tai thom lo tai thom ba pu ma lik chi dun lo ya la tai thom ma sing hi pu tang la bang chi dun la angko lai thai la ma poisa bang theng le ta nang le tum phang kon am sa yun phan ta nang pipil la ni ge sa yun phan ta lo ram son bini dongka muka malong KSAC CMI pu Bijoy Be Arideng pen Hamran Regional Committee Asahem Anujok ke Sompol bangso cetong along CEC Organizing Secretary Raju Imti Hamran Regional Committee Amai pu Probin Timung Lapente Rup Sing Kathar alang litum cetong dun pen bangso asailong RDP dun Kiruni pen berta pang dak pon rensing teron Mr. Karbi Anglong.